Review Kalam ni bukan saya. Kalam banyak main. Kalam dia percaya saya percaya dia. Alright, Shame and Quincy. It was a very tough game just now, but Shame, do you agree with me if I say like at the last minute just now, a few attacking from Selangor that Quincy saved a few? Like maybe you want to say something to your teammates? I think a lot of time this year Quincy already saved us because we can see clearly because how many games already passed, but he's there whenever we are in the dangerous moment. He's there always, and we are so happy to have him. But I'm happy that a lot of times I can be important for the team now. But it's not just me; it's the whole team. It's the backline, Dima, Gigi, midfield, everybody helping me. And I think this is a hard point that we got as a collective. Anyone from Selangor that you think already gave some dangerous moment to you guys just now? I think we can see clearly, even though they have a more position than us, but we can see that with the chances we are there. We are more dangerous, I can say, because in the final moment maybe they have 2-3 chances, but if you count the whole game, I think we have more chances to score goal. But it is what it is. We are proud of team, the way we fight. I think we can improve more and be better in next game. I think it's for us getting back tomorrow and training, recover and then focus for the next game on Saturday. Saturday, I think. Saturday, yeah, against Kelantan. Untuk dua perlawanan Liga Super diberi peluang menjadi penjaga gol untuk dalam kesebelasan utama, macam mana you rasakan peluang yang diberi itu sesuatu yang si nak buktikan? Syukur Alhamdulillah, peluang yang diberikan oleh jurulatih Coach Gomez dan juga Coach Hamsani, dan saya rasa ni pun bukan disebabkan satu kata apa, dia bagi peluang kat kita main ni supaya kita dapat bantu kawan-kawan juga. So kalau nak kata Kalam tak perform, bukan. Kalam dalam posisi yang terbaik dia. So saya rasa dengan kepadatan game dan juga kepercayaan Coach Hamsani dan juga Coach Gomez memberi ruang untuk saya bermain. Saya dan Kalam alhamdulillah serasi, kami pun saling bantu-bantu lah. Alright, okey. Bercakap mengenai perlawanan tadi, satu mata tetapi sekurang-kurangnya tidak tewas, tapi apa yang Sik boleh katakan mengenai beberapa serangan yang dilakukan oleh KL pada malam ni? Pasukan Kuala Lumpur di dalam prestasi yang terbaik, mereka berada di dalam ranking yang terbaik di dalam Liga Super. Dan kita baru saja menentang dengan Persib, satu pasukan yang kuat, dan saya rasa para pemain dah beri yang terbaik untuk hari ini, dan juga beberapa attacking daripada KLS agak bahaya. So saya rasa saya nak beri kredit kepada 4 defense saya yang banyak bantu saya dan juga rakan-rakan yang lain. Untuk next game adalah pertemuan dengan Negeri Sembilan di laman sendiri untuk memastikan pasukan mana yang akan layak ke semifinal FA Cup. Mungkin sedikit sebanyaklah mungkin orang kata tough game juga untuk lawan Negeri Sembilan walaupun Selangor selesa dengan bekalan. Saya terpulang kepada pasukan kejurulatihan. Kalau diberi bermain, saya bermain sebaiknya kerana saya tahu peluang yang diberikan adalah untuk diri saya juga, dan dalam masa yang sama dapat membantu pasukan. Ya, kita tahu kita dapat bekalan 4-0 ketika kita bermain di Paroi. Namun kita tak boleh selesa, dan saya rasa insya-Allah untuk game qualifier yang kedua menentang dengan Negeri Sembilan akan menjadi aksi yang lagi baik apabila kita menentang KL, dan more better lah kita akan lawan dengan Negeri. Kalam ada cakap apa-apa tak dekat you yang bagi Kalam dia percaya saya percaya dia. Itu je. Itu konsep saya dengan dia. Kalau dia main, saya support dia. Saya main, saya support dia.